Ang concern na ni katamong mayor and the appeal, it's almost the same concern with the sanggunian. Makisanmetung yakanuing sangguniang panglungsod ng siyudad San Fernando king apilada ring apektadong local government units o LGUs king Central at Northern Luzon na ikaba pa yung operasyon ng Kalangitan Sanitary Landfill king Kapas Tarlac. Kay may sabing landfill yamanog sa basura yung siyudad San Fernando ding maigit 160 LGUs king North and Central Luzon. Minuna na ng kinumpirma ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang mayari ne king Oktubre ngening banwa ing kontrata ng Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC king Clark Development Corporation. Ing MCWMC ing mag-operate king Kalangitan Sanitary Landfill. And then, but like to siguro appeal na itang maging transition ay abrupt, no? So if it's final and executory, let's not give false hope to other LGUs, include San Fernando. Nakanita po itang preparasyon tamungan, and to include the community and the public in the area na makapagsadya. Sumangid na niti, kailangan pa mo rin kanong magsadya, lalo na't eda naman kano kontrolado ing maging desisyon ng BCDA. Agpangkang lagman, api sabi da na kanuning LGU at ning City Environment and Natural Resources o Sendro, ing pamaninton alternatibong apiyog siyang basura. We're awaiting nung nano itang pamiyaliwa in terms of collection processes, payment, contracts. So baka nita maging uninterrupted in the event na talagang po ma-renew ing sanitary landfill king Kalangitan. Maniwalay lagman na atin lang rason din king BCDA king meging desisyon apasaranay may sabing landfill at iti eda naman kano sa salangsangan mopin biro yung pisasabyan at mangailangang sapat na panahon bang makapaninton lang alternatibong paralan ding affected LGUs. At inya naman pakisabi lagman king national government. Sana the national government through the DNR can guide all local government units concerning this concern. Baka nita po mas guided la so that we can prevent a disaster keng pamagmando keng katamo pong basura kalimo keng San Fernando, but for the whole region and probably for the whole North Luzon. Ako yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.